Maya payabak po kay kayungan. Kingal doyti, gaganakanan ng Santa Iglesia, ingkapyasa ng San Jeronimo, metong apari at doktor ng Santa Iglesia. Antimurin ing parokya, gampanan ng ini ing commissioning, karing mag-Black Rosary o magbale-bale, karing kaya katamong sityo o porok leaders. At gaganakan dyan naman din kaya katamong Nights of the Blessed Sacrament, ing Founders Day, ng Monsignor Constancio R. Pandillo. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ding Federation of the Knights of the Blessed Sacrament, Knights of the Blessed Sacrament Santa Monica Regiment, Mayor Roding Gonzales and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally and Francis Seller and family, Nina Daluz, Joe and Rose Sorrentino and family. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaitan, Brianna Belia Puno. Special intention, Ditz and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamentuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. Febari Dumang. Para king Healing, Megan Centeno, Norma Kiambao, Mark Dick Liner Bayani. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Amalia Sumang, Marites Teng, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedios, Romeo, Zenaida, Felisa, Josefa, Romeo, Antolino, Marcelito, Angelo, Rolio, Elizabeth, Fernandez, Jimmy, Monsignor Constancio, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa habak kay kaingan po, tabling aldo na po ng bulan ng September, naganakan tayong ang metong apari at doktor ni Santa Iglesia, San Jeronimo. Yapon tuturing tamong original, matinakan king pamag-interpreta king Biblia. At bang kanita bebetang matampangganap kaniti si siyantala paring kasalanan tamo at manyad taod at pakalulu king apong Ginoo. Ginoo ikang memili kang San Jeronimo banmit mong kapibabatan ning ilikas ing banal na kasulatan. Iba't ka ring original ng legwan o lengguwahe. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang ama ng may katawan tao, baniligtas ing katawan. Kristo pakalulu. Ginoo ikang minantabi at tinayid kang San Jeronimo, king pamilikas na at pamipalino, king maya pabalita. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, pigkalog mo kang San Jeronimo, ing tulaning pamagaral, king banala kasalatan. Manano na sanang atoklasaning balayan mo, karingke kang amano, ing pamangan ning kaligtasan ating sibol ning biye. Itiadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasing iba't king libro ning propeta Zacarias.
Miglalawe ko at ikit ke ing meto nga lalaki, ay ating tatalnan apanyukad. Kitang ko keya, nuka munta, nga nang may kibat. Sukdan ke ng Jerusalem, ban akit ko, nung nuyan ti kakaba at kalwalas. Kaybat, ikit ke ng anghel ay kapagsalita ko. Linakbang niyang palapit at linapit siya ing metong panganghel baneng sa lubungan. Nga naning minunang anghel keya. Mulay ka at sabihan mo ketang bayin taong ating tatal na panyukad, king mikatutong dakal a tao, at baka king Jerusalem, angga king magariya karing baryong ngalang baakod apader. Penga ko ning ginu, king ya mismo ing maging bako dayapi, a magpadurot king syudad, ban pamingwane, at king sabla ng kamalan, karinya manuknangan, libutad da. Ngana ning ginu, memalen ning Jerusalem, magkanta kayong mitmong saya, daratang puban manuknangan, libutad yu. Kingaldoy ta, dakalang bansa ring lumapit king ginu, at maging memalen na lamo naman. Ing amano ning ginu. Ing ginu bantayan na katamu, anting pasto lababante, karingkeyang kawan. Ikayong bansa makiramdam kayo, kingamano ning ginu. Ipasyagula ring amano, karing mga rayong pulo. Ngayo, kaya lang kinalat ding taong kayang pinili. Dapot kaya lang tinipon at banten, anting pastol ababante, karing kayang kawan. Inginu timawa na laring memalen ning Israel, at iligtas si bat king balen amayupaya. Datang lahat dalit king tula, king bunduksyon, at tumulala karingkeyang pagkalub. Terak lakanita ring anak ababay, at maging masayala, at ding lalaking kayanakan at makatuwa, tumulala. Pasik na ang kulalub at impa magpaldas da, gawan kong tula at saya, ing lungkot da. Ingig paning ginutang Yesu Kristo, aslaganano saring mataring kekong puso, ban akit tamo nung nuan ti dagul, ing kapanenayan, akeyahus tamo. Ang ginuman at ilyagay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang sandukas.
Kasalukuyan da pang mga pamulala rin tao, king sablang depata ng Jesus. Inyang nga nang sinabi, karing kayang alagad, ay kakalingwan, ining sabihan ko kay kayo. Miyabing anak ning tao, king upaya rading tao. Dapat era intindihan, ing kabalduga na ning sinabi na, milihim karela, ban era intindihan. Mikakuno na lamang ikutang da kaya, nung nano yung kabalduga na niti. Ing mayab ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Good morning! Gaganakan tayo po yapon dance. King Aldoy, mo naman. Tsaki, ni Oling niya pong pundador na ning Federation of the Knights of the Blessed Sacrament. Niya palang akong midnights mga 1970s. So, iya pong boss, yung boss mi, mangubi among tans. Salamat kayo. Kapamilya tana, dakal pong meging pari. Kasi marakal ka rin meging pari, meg altar boyla. Keti Pampanga. Karen pong ngene. So, ako kabilang na ako po kareta. Magyangala niya po yapon tans, palakpakan tayo yapon tans. May he rest in peace. At nung miras niya ka rin, sana sundo nakatang pangadi. Yamong tans. At by the way po, niyang magal ko po seminaryo, ingmino na akong kilalang Paris Prismi, yamong Pangilinan. Niyang maging altar server ko, grade 3, yamong Panji, yung Paris Prismi. At kaya be ko la pong altar server kanta, Alan Sikat, J. Salvador. Maging pari na naman po reta. Una yung mete niya po yamong Alan Sikat, Father J. Salvador, ngayon ni Chuking Sasmuan. Kaya lili na po nga pong Panji, Paris Prismi, yamong tans. Anyanyang mayor dinang ko, pong Paris Prismi, yamong tans. Anya makanya ning kaya beke po yamong tans at pasalamat ko naman kaya. At ipapimpong inside story Itang first assignment ko bilang pari, may padpad ko po Angeles City, Holy Rosary. Atlo kaming miras Angeles City. Iyamong Ariel, among Pep, ampoy ako. Adeng adwa aming kaklasing, adiwa, adwa munam, adeng adwa, miras naman San Fernando. Iyamong Meg, ampo pa iyamong Raymond. At kempong inside story, iya pong mikipakana. Ikaming mibabalen, Florida, among Pep, mibabalen kepo, dela na kami Angeles City. Deng mibabalen, among Meg, ampoy amo Raymond, mibabalen naman, dela no San Fernando. So, nung bakit pikabalen na la, yung wisdom na po sigurong kayo, huling mibabalen naman, they can work together. Ang mga niyan. Among tans. So, yan po yamong tans. At hanggang ini po yan, ding Knights of the Blessed Sacrament, ere kakalingwat. At every death anniversary na, ngayon, death anniversary na ngayon, death anniversary, pila na? 30 years na. Anyway, 16, anyway, okay. So, yapin po yamon tans yan. At kakakisila ng purang images ngayon first time tanggawan ini, King Aldoy ni, magkarinta mo mag-send off huling bukas, October na, para may ka din niyang emphasis yung ulaganan niting month of the Holy Rosary.
naritang hanggang prayer leaders at manimuna kaniting matpanang debosyon, midina niya pong dangal. Yan nalakabud makatamumunta. Nya, pera po kayo sending off, pota pong kibat na ng misa, atin la pong dita ka seminar, orientation, tungkol kaniti. And by the way po, may ragol ko po, akagisnang ko yung makanya na kaugalyan din Katoliko, itang Black Rosary. Datang ing larawan ng Birhen, Biyernes, pangatutok yung Biyernes, ilipat siya. Makanyan. 1 week la, 1 week kanita kaya kami, kim Florida. Nya, kanita po patsya kaya kami, o itabangi-bengi, magrosaryo kami, yung pamilya. Pamanaintin dyan kanta, itang pray for us, pray for us, pray for us. O kaya ko pa mo, alak ko pa, ko pa altar server. Sa ting nga tatandaan ko, pray for us, pray for us. At ang House of Gold, pray for us. Tapo, tower, nga nakanta. Nya, patapon daramdaman kitang, Aldo, Aldo, Kang Maria. Agaganaka ko niyang anak ko. Huling ita po yung palaging kakanta na po ang pilipat-lipat yung Virhen. At kanita, ilipat ding Birhen, makanyan, ala namang pansit. Ilipat dyan mo, kaya kayang ko magpapansit. Pero kanita pong pananita, kwento ko mo, ima ko sa yung karakalapit at takutan. Ing metong kay kanita, ating kanong kometang ating kometang lumwal. Nang mukha niya makapoint ing iki na something makanyan, ating matsurang malyari. Ating pong makanyan. Kasi mo naman po kanita, inyapin pepa laganap day ng devotion king pamagrosaryo. Uli na naman itang pamipatilit ng Birhen king karing king Fatima. Karetang atlong anak. At karin ing panagkat ng Birhen, pangadyan yung rosaryo for the conversion of the sinners. Ita po yung metong akay. Siguro uling kanita, susubiing tao, mangalingwan ning tao, masyado nang maging makayato at makasariling ing tao at ring aliwa maniwala king Diyos inyapin po uining ing mismong panagkat niting apparition pray for the sinners at mo pray for the sinners pray for the conversion of Russia. Epa man po komunista kan tita. Epa man USSR. Pero later on ita, makanta pala. Hanyapin po niya 1976 atin ang Cold War. In Cold War, yapin ng bala mo migigisgisan na pago ng US ang po yung USSR. Ating metong nga pitatakutan, pota biglang siklab in World War III. Uli ning Cold War, daring adwa. Anya, itong World War III, buri 7, aliwang klaseng gera na. Atin ang atomic bombs, nuclear bombs. Kanita, agyan po niyang mag-aral ko, huling at pa yung Cold War, ing kapaniwalan, ing magwakas king yato, aliwa naman ng Diyos, no naita mo. Huling king kaya katamong kasakiman, kaya katang katakawan, kaya katang kalokwan. At inipin po nung biglang siklab in World War III, ating gera ngayon grabe kasi atin ang nuclear bombs. Pasabugan doon ang nuclear bombs. Hanyapin po, pray for the conversion
Russia. Pero ngayon po, susundo tayo ng iting tradisyon, itong kaugalyan, nano mong paketa kanini, nung aliwareta pa rin same message ng Fatima, pray for the conversion of all sinners. At ngayon, pray for the conversion of all godless nations. Inumpisa niya na ning Russia, pero yung kasiping tang bansa, may bugneng sakupan ng mabilo gayato, in China. So, ini pong gawan tamo ngayon, ini kanya makabaldugan, potang mga dita mo, para ring sabla, may tahuan la, pota ring sabla, may gising la, may masmas la, king mismong matura man na mano, king kamuritanda. Dakal lang maging insane. Ang tao ngayon. Nyapin po inggawan nyo, as na pa rin kaulaga, huling, bala mo susundo yung tradisyon. We will continue to pray for the conversion of sinners and for the godless nations, for the inginipin po aliwaming Russia, pati in China. At niya naman po nga tsukay naman kini, kasi masanting na namang pakay na ning pamag rosaryo at black rosary nga tam, bloke per black, potay pinilipat-lipat siya. Masanting mo na pong malilyari ken, we are reaching out to one another. Balang piyog ni mo rin mi bale-bale. At iyapin po yung trust na rin kaya katang diocese nga niyan. Na rin misisiping-siping bale, may kakasandula. Dahil misiping-siping bale, may papanyaw pula. Kasi lipat may yung image ng Birhen na you have the same devotion, yang maging bala mo commonality, yang bala mo maging uniting factor, kaya katang Katoliko, na kailangan ng misasagsagan, kailangan ng singkabyasa, singkagaling, singkalakas, at nung ninong may na makalunos siya, magaling mibagwaya, mangat siya, at hali, na yung Black Rosary, bala mo, papante na katangan. After all, we are all children of Mama Mary. Bilang anak na, sukat may kakasando, may papanyaw, may papagmalasakit, may dadamayan. Nyapin po yung Black Rosary, even before itang pisabi na BEC, o ining minunang BEC, potang rin misiping-siping bale, maging metong la, umpisa na niting pamangadi king Banal Rosario. Na nung makanan itang Rosario, dugtong-dugtong la, at makanyan niya ang komunidad. Dugtong-dugtong la. Ugne la. At kasanting po pa siya makanta. Dang emya mo pakibala kay sarili mo, emya pakaintinding pamilya mo, pakibantela naman ding kayabe king baryo. Iting pangade na sana lumalang makanta ing pamiyugne-ugne king baryo. O yan ping pakay na ning BEC, ngayon king kakatang Archdiocese. Datang ingaldo, itang Katoliko, eta mo masigasig king kasalpantayanan, eta mo malalam kasalpantayanan, malalam tamo pamiyabe-yabe, pamiyugne-ugne. Nya, yan ping, sana ping maging bunga na niting kaya katang umpisa na pasibayo, wala mo susundo tayong meto nga tradisyon. Yung meto nga akaw galyantana. Yung dana nakatamo keng ding Bemaryo, mas sumanting yung pamiyutus da, pamiyabe-yabe. At po tapong bagyakan niya, ita,
may kadita ka seminar orientation. Ing panabiling ko mo po kaya kayo, huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong. Eh, ba patalas sa sita? Huwag mahiyang magtanong. Kang Susan Roses yata ito eh. Mangobye, Susan Roses. Huwag mahiyang magtanong. Ngayon kayo po potang mag-aral tamo, may kailangan tang mangutang. King Mestra, tahimik na ka mo eh, kabisa mangutang. Bakit? Upo talawenda ka, ang kabubon mo naman, ito mo eh, may intindihan. Yan ay nakamangutang. Lalo na nung yung Mestra mo, eh, makaba pasensya po, tayo mismo yung sumabi, kabobuan mo, mga tamay, may balo. Sige ba't sunod la pa rin kaklase mo? Pero, bali po yung kanong kabiasnan, tunay kabiasnan, magumpisa kitang pamangutang. Nung eka mangutang, eka mabiyasa. At abalo ming metong nga tao king kabiasnana, kitang klase ng kutang. Nyapin po po ta ring anak, lewen mo la ring anak, pangayon na kanda, liwala ko kutang. Liwala kukutang ka ring pengari da. Ispatse makanta. Anyang ikang anak, eh, mo kukutang detang makanta. Anak po mag-cite example. Buri sabihin, makantay katalini yung anak kayo ni. Kitang edad na, balo nang ikutang, itang makanta. Nyapin po kayo. Ing pamangutang, it's the beginning of knowledge. Na pota, eko tatakot at eko marine mangutang. Baka nita, lalang may ragdagan ng belwan at mas maging malino ing sabla-sabla. Kinipimpong ibangilyo tamo, yan yung problema dalang alagad eh. At yun lang iintindihan, may kakuno lang mangutang king apong Gino. Kasi sabi na ni apong Gino, eh kakalingman sasabihin ko kaya kayo, miyabiying anak ning tao, king upaya rading tao. Dapat era aintindihan ing kabalduganan ing sinabi na. At nga na, mika kuno lamang ikutang da kaya nung naning kabalduganan iti. Tatay lamang yung utang. Era pala aintindihan. Potang pulong-pulong keng kaya. Potang diyang meeting. Nanamang pulong. Potang ating kang dapat ikutang, eka mangutang, kagulot ka rin la kutang ng kutang. Eka magulo. Potang ating meeting, era mangutang. That's the right venue para maging klaro yung gana-gana. Puta, may pakarine ko nga na, puta, kailangan, ing taong biyasang mangutang, matapang yan naman. Matapang ya. Labi nyo po ngeni o. Labi nyo po ngeni king kongreso. Deng mamamangutang. Salam, bulat na tanday itang pondong magagastos. Ning OBP, Office of the Vice President, pong Office of the President. Nung ela matapang, era kutang ita. Anya yung pamangutang, kasi tingkang buring pakibaluan at tingkang buring ungkatan. Kaya naman nakit tepangan ng tao. Ikay mga tapang kayo, huwag mahiya at matakot magtanong. Mangutang kayo. Nya po ta, mangutang kayo. Potang yating kong iintindihan. Pero, ko balo na makanita pining may nga takutan la rin eh. Buri sabi, atin lang buring ungkitan. Atin lang buring abalo. Kaya sabihan na nga pong Gino. Makanyanta naman eh. Potang kaya niya, ikabisa mo utang. Atin kang buring dandaman. Nya, masanting pa, tahimik na kamo. Ngayon pong miras kong senyor, ngayon pumiras ko, Senyor, mas tatakot na akong magpa-blood chem.
Nakalupan niyang anak-anak ko, sige. O ba't tatakot ka magpa-blood chem? Liwayo ring masakit kitang aringgilya. Tatakot kay nga balo'y resulta. May buring akit ang resulta. At ing sakit na niyan, potang pabasa may keng doktor, maburin dandaman sabihan ng doktor. Anyari nga liwa, na magpa-check up. Bakit? Atin lang buring dandaman. Mas burida pantahimik, bangda niya nga bado yung katutuan. Pumakanyan, nino rin kalupa ko. May palambat kasi ngayon na may papag-blood. Niya po tangkay, nakapin man mangutang. Huling itaping expectation mo. Aita. At ini po, makanyan tayong aintindihan. Dini nga lagad, era buring ing sabihan nga pong Ginoo, ipalino na nung bakit miya biyaya ka ring tao. Atin lang buring dandaman. Kasi kay sinabi ni nga pong Ginoo, na pa man sasabihan, pero sisilip na impupunto na. Kasi po, may ninaya lang malambat ding Hudyo para kin tagapagligtas. Ing bayong David. At kini, sikat siyang Ginoo. Popular yung Ginoo. Uri ning marakanan ng gewang kayapan. Just imagine, at yung kakeng taluktok na ning kasikatan, kaya ba't sabihan mo, kamatayan? Sabihan mo, miyabiyay ka karing tao. Detang followers mo na nung panandamanda, na nung isipan da. At kinipin po ini. Kasi reng Hudyo, pilang beses na po din dam, ingisipan da keng Mesiya, tuklok yang anting mayupayang hari, bangitabi ning Roma, at minsan pa, ing Israel, mamayag pagya, anting metong nga bansa, maging powerful ya, much powerful than Rome. Aking panahon nita, iya ing mangolonize, yang powerful. Anya, kingapong Ginoo, may buwa itang karelang diyam. May buwa itang karelang kasabikan. Uy, nina. Yapi na ini. Bari, ketang misan, kaya ba't nung pepakanan ding libo katao, pantunan de rin tao, bang ilukluk de anting hari. Uling yapi ning para karela, asahan de ini. Anya ita po yung isipan da. Pero, kini po pampilang beses na sinabi ng apong Ginoo, ing anak ng tao, dakpan de, panasakitan de, patende, dapat king katlungal do subliyang mi. Ing mismong api pick up da, itamong pasakitan de, patende. Anyay wari po Pedro, kinontray kanina, sukat magyari kaya kakayang Ginoo. Huling yung konsepto na king Mesiya, alibay tang panasakitan de, alibay tang patende. King isip na, kabigwan ita. King isip ng Pedro, pangasambot ita. Ating hari, dapat panasakitan da, nung alibala mo, luntoy ang mesambot. Dadong dapat mate. Number 7, daig de. Hanyapin po kini, nailabi sa mangutang, kasi raburing dandaman ng katutuan na Jesus, pasakitan de, at patende. Pero kaya katamo po ngayon, mas aintindihan tayo, natamo, kailangan ang dalan ng apong ginuita para king kakatang kaligtasan. Malino na ngayon kakatamo ita, yung gagamitan tapapimpong ama ng ngayon,
king kasakitan na nga pong ginod kamatayan, inatbus na katamo, king kakatang kasalanan. So, entonces, beri na po sabyan, ing kasakitan at kamatayan nga pong Ginoo, sangkap ne ning kayang misyon. Parti ne ning sukat ng gaban at harapan. So, tuen, kaya katamo po, yang itampo, ang kairigo, itabo ring harapan ning makanya na magkasakit tamo, mateta mo. Pero yun Manding Kristiyano, kaya itabi sang mate, kaya itabi sang magkasakit. O hindi naman yung gawa ng Apong Ginoo, pakit na mayari king kamatayan, ing biyaning tutuki kaya. Aliwang endpoint na ning pain, ing biyataman ting Kristiyano. We look forward to the glory of resurrection. Ing tagumpe, adela, na ning kamatayan, ning Apong Ginoo, ing pangasubli ng miya. Nya, uyan po na, potang magrosaryo ko kanyan. Uy, ning meton tamong tigunaman. The mystery of joy, the mystery of na nakasing bayong light, at lalo nitang the mystery of sorrowful. Mayari kitang sorrowful. Ing katapusana, the mystery, the glorious mystery. Amen. Yan po, kaya katalang yatad king Apong Ginoo sa bata mong kayadwanan, king mikakapatad, nga tamang makibat, king balang panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo Jesus, at ka king yato, ibuklat mo ring matami ban akiting sala, ating tandaning kekang pangayatyo, king balang komunidad adlay, king balang klase at grupong edad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo Jesus, ang tabayanan mo ring kalulu, ring may na, ring atsuking pamangailangan, ituro mo kiyang tuki kaya ka, manalangin ta king Ginoo. Ginoong kakatas-katasan, ipakit ming kaya kang sala, karing masikan at maya papilubluban, akayanakan. Ipakit me karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ngang dedikado mong apostol, manalangin ta king Ginoo. Ginong banal, mga matela aldo-aldo ring tao, king ketwan, sakit, danop, o pauliring tampalasan dang gamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan king kekang alananggang sala at kapayapan, manalangin ta king Ginoo. Ngani po adwanta mo'y sarili tang kapagnasan. Ginuning banwa, darami lakeka, ring malu kaming panalangin. Panaligan ming padalisayan mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sari
sablang sala, kailang lulusan at ligtas. Para kaya ng puting tangya, usalingin ilatangka. Kinyaman ni narayati, ay hingkeng sarili. Maburingatan ningyeri, mapanalang ustanwa ni. Manalangin kay Pakamal ang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, pamimiglalang, sapan mo keng tuki, king alimbawa ng San Jeronimo, king pamibulemi, king kekang amano, lalamisan ng asadya, king kekang sarili, king pamyampang kaniting sakripisyo ng kaligtasan. Itinadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natilya kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino igpa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, ing ligaya ring santo, ligay mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King bera ket iking yato, diren mo king atularan mi. King pamakisamakda karing banua, ipagkalod mo kaya kaming karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da para king kaya kang Santa Iglesia, pagkaluban mo king siganan at kambilan. King matulang kapulungan da, ring talapatutu, agyaganda kaya sanang sumulong king tagumpe. Ban makirake karela king korona, ningalang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Analing Ginoo, Diyos sa mayupaya, ibning banwa tingyato, king kaya kang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa aret ing ayin king espiritu mo, bahan para kaya kami, manyarlang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinumaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu, para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteai, Cristo sinublia, Cristo natangya,
Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatay na pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapi, ning biyading kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap king lugod, kambiyan ng Francisco, ang kaya kaming Papa, at Florentino, ang kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman, din kapatid ming Pepay Nawan at maninaing sabing miye, lalo na yung talasuyo mong yamong Constancio. Ading sablang may yang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gan mo kengan karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya ba ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ako yung esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at hinupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanilugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipamim, ityo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kaya tisuli, antibanwa. Ing kakanan ni King Aldo, ibigay mo kaya kami, King Aldo ang eni. Mo kaya kami ring sala may kaya ka. Ring may kasala kaya kami. May mo kaya paisaw kitokso, igabos mo kami kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawapan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Manggaman, king o ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatangan po, masyatangin po gayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo na. Kordero ng Diyos, manako, kasalanan. Pakaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, manako, kasalanan ng yato. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuik matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasmay nga mano mo, kumayat na.
Manalangin tamo. Hoy, paming malugod, busan mong iting banala sa Eucharistyang tinggap mi, kaniting kapesa ng San Jeronimo, palablabano ring puso, ding sablang sasalpantaya kaya ka. King pamagaral mi, karing banal mong turo, atalastas miya sana yung ebanghelyong tutukyan mi, at miras na kaya man sana king bielanganga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, at pangaditaya mo po yamong tans, ipagkalim nga lang kapainuan king kapatad ming at talasuy mong iyamong Constancio ginu ingalanggang sala sandag sa kaya. May painawa sa aking kapayapan, ing kaladwan at ing kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamila taning pakalunan ng Diyos, ipainawa sa aking kapayapan. Amen. Loklok ko pa po para isend off tano po rin yung din kaya katamong prayer leaders, para kin kaya katamong Black Rosary, na ngayon yung buong month of the Holy Rosary. Pwede kayo pong lumapit ng angkin? Kaya ba to follow niya mo po kaya kayong seminar? Lumapit kayo ng angkin niya. Sending. Pangatita lamang po, reting kaya katang kapatad, ilang manimuna, na kaya niting devotion tamo kayong month of the Holy Rosary. Uy, paming at subanwa, pinili mo kayong maging pakamalang balayan at tinipon mo kaming mi bebe kilubniting parokya, may kiniking parokya ng Santa Monica. Ikatula mo sa sablaming pamagmalasakit, pamaglugod at pamanyuyo, king pamanyamba, kararaptanan at amano. Ipabon mo yung kaya kang bendisyon, kariting galamen, yung kaya kaming parokya, amanimuna, kaniting devotion ni king bulan ng October, king bulan ng Banal Rosario. At ipaintulot mo sanang ikatula mula. Antabenan mo yung karilang pangimot, king sala ng kaya kang espiritu, at sa upan mong magobra para king kaya kang ikarangal at ikaligaya para king kasaplana ng kabilugan mong balayan. Ipapupuryan mi lagyo mo, manggaman king alanganga. Amen. At bendisyon talangan po rin. At bendisyon sana o Ginoo, rating banal arawan, ng Ginoong Yesu Kristo, kambi ng Birhen Maria, bang ipagana kayong pangabait ng tingmetong kaya kami, pera king pami kasala. Palagi mi sanang pakiramdaman, at biyahin king aldo din pami bebeng turut aral na, at atularan, ing kabanalan at kapamintuan ng Birhen Maria. Yadan mi kapamtan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo. Dalakad tanang po para kintoling bendisyon. At bendisyonan ako ng Diyos sa may ipaintuto. Ang ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, o mayatana, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, maya pa oras, kaya kaingan. Aldo, Aldo,
Gagaleket malsinta, uling yaing kekengindu, malugod kekeng tutu. King dalise pamamuri, King Reyna matas dili, ausan mia virgenindu, malugod kekeng tutu. Good morning pong pasibayo kaya katamongan. Paganakamo po, karem pong kaya katamong may komisyon ang mga diking banal a rosaryo. Isundo tayo po in kaya katamong part 2 ning pami tipon at pami tubod king kaya katamo pong parish hall Maragul, Kempong Gulod. Mikitikit tamo po, Kempong parish hall